che ger mi dini jan ta ne na long kada an joy ko ta ko kon we me ke kana ideal tin te chien gwa dini ita na da ko kon ke je te la mu gwa kana ta da ni jang ne mi tam ne del gor gwa me gwa na ko chang ta la kon mi te chang gwa mi ngaji wa ba la ta la bi del gor gwa me ko ngaye bi kon del gor be ben jak anyo ka ko ne te la gwa joy ko ngai ke ne ke mi mu gwa lang jan kuna ile kum no gwa me ka ne kwen wala jo ke ne wo da ra ro ko le ka do er kulu joy ko ne de kulu kwen o mi cer kana mo jang ne o ne mu gwa ne jan ne ti jok o la ne kana la ne bene jok ka ti ne kwen ko kwa ba ti ne jo pal ko nge kana yo gwa ada ce joy ti jang ka gwa ko ti kon ke te tin man kwal pon je dum mu mag yana ka fay yana kon de yan ko wan yam ko je ko de yan lan mi cer kana de yan lan tel ma ket ko la jene jen mun gor go de nyom man yana mo ko de ci anan dar ko gwa itu je mo loy da gwa yu panda mala kam ga ne ne nok gwa panda ta ngun ko gwa de mi ni ten la lat ke ne ko pan wal bi jen ci ko dungan ko gaat ko ci kan bo ke ti chak tiap du ga ke ti pal pual ka gaat ko du go gor dul gor ala ci ne ga leng ci loy da te da ka jana de ne loy ya o mi ne ta di arem ne ka yen ju wen mon dial ko ne wakale belen de ne de loy da de te te ja re wuje ti ne የምግብ ዋስትና ፕሮግራምን ከህፃናት ጥበቃ ጋር አዋህደን መስራታችን በህፃናት ሁለንተናዊ እድገት ላይ ለውጥ እንድናይ አስችሎናል። ውህደቱ ቤተሰብን ከመመገብ በዘለለም ህፃናቶች ደህንነታቸው የተጠበቀና እንክብካቤ እንዲያገኙ አስችሏል። ለዚህም አንደኛና ዋነኛ ትልቁ ማሳያችን ሊሆን የሚችለው የተማሪዎች ምገባ ፕሮግራማችን በአንድ ዓመት ብቻ ከ50 ሺህ በላይ የሚሆኑ ተማሪዎችን መመገብ ችለናል። በምግብ ስርጭት ወቅት ለቤተሰቦች እንዲሁም ለህፃናት የተለያዩ የህፃናት መብት ላይ የህፃናት እንክብካቤ ላይ ያተኮሩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ተሰርተዋል። ከዚህም በተጨማሪ በምግብ እደላ ጣቢያዎቻችን ባቋቋምናቸው የፕሮቴክሽን ዴስኮች አማካኝነት ለችግር የተጋለጡ ህፃናት ማለትም ሪስክ ላይ የሆኑ ህፃናቶችን አይደንቲፋይ በማድረግ በመለየት ድጋፍ እንዲያገኙ አስችለናል። ከዚህ ቀደም በካምፑስ በከፍተኛ ሁኔታ ተንሰራፍተው ይታዩ የነበሩ ያለ ዕድሜ ጋብቻ፣ የህፃናት ጉልበት ብዝበዛ፣ አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ላይ የሚሳተፉ ህፃናትን ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስ ተችሏል። ቻይልድ ፕሮቴክሽን እና የፉድ ሴኩሪቲ ኢንተግሬት ሆኖ አንድ ላይ ተቀናጅቶ አብሮ እጅ ለእጅ ሆኖ መሄዱ የመንግስት ትልቅ ዋጋ የሚሰጠውና እንዲሁም ደግሞ በትምህርት አቺቭመንት ላይ ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን ማየት ተችሏል ማለት ነው። ወደፊትም ቢሆን በእቅድ ውስጥ በትክክል አካቶ እየተሰራበት ያለና መሰራት እንደሚገባው አምኖበት ሁሉም በፖሊሲ ውስጥ ተካቶ ስራዎች እየተሰሩ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረቶች እየተካሄዱ ይገኛሉ። ይህንንም ለማከናወን ከተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ለጋሽ ድርጅቶች ጋር በመነጋገር የህፃናትን ደህንነት ከማሟላትና ስብዕናቸው የተሟላ ህፃናት ወደ ትምህርት ስርዓቱ እንዲገቡ ከማድረግ አኳያ በእቅድ ይዞ እየተሰራበት ያለና ወደፊትም በተለያዩ በሚገኙ አጋጣሚዎች ሁሉ አካቶ ለመስራት በፖሊሲ አካቶ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው።